Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam news kadai rensa Zeme ko na pumangai dele. Russian Health Ministry na saza penuina COVID-19 raritu ngingambui ba COVID-19 rehu kadai pregara lang betuz Nasal vaccine minogana COVID-19 rehu kap gut pepezina Sputnik V Nasal vaccines deloper kanelei za salei. Russian News Agency Russia kadai gu 9 sang na Marasam po mena saza aipo minogana COVID-19 rehu kap gut pepezina Sputnik V Nasal vaccines Russia kadai ke hekuze kchum za madai lungge anu Zeme na telung rangogu delei Sputnik V COVID-19 rehu telo pepe zaina palamchi mira ka khatai bepe researcher Alexander Ginsbury ne sale zaina aipo COVID-19 rehu Sputnik V nasal vaccine COVID-19 rehu minogena kapgut pe COVID-19 rarit pajat kachambe Omicron South Africa ka degena pungwang be rarit tu ngingambui lei za sale Russia kadai na Ukraine kadai suit se reitus vambe ze himrote set zinai kram kyu ze kno kammai ge changdele zaina karya changbe Russia spy na Ukraine kadai suit se gugut se bambelam ge pathau di berma ranglia ga radele railang betus United States Defense Department United States kadai gu spy na kadai kangum bedeu ge pepetus bambona sandu guys penuina Ukraine kadai hange katsagrang kang ngoga betus $300 million Ukraine spy hange reiknet gimichi zai kada be Reiknet luira hange ngogai gulei za salei Pentagon Marasam pogo besai Swiss United States kadena Ukraine spy hange Reiknet misonga za ngogara bez lesser guided rocket system drone gari lembe poine gimichi night vision spy mena tingmuge telungra be Reiknet zai medical supplies kazam bege telungra rehura me zai kada be Reiknet misonga za Ukraine spy hange Russia spy dung gize punu Ukraine kade ngum ngamlura hange ngogai gulei za salei Zai pakana betuza Ukraine kadai gu deputy prime minister tuza bampui Oglia Stephenson na pedu danai kram ke ze ke rimage Russia spy na retugena kapset ni leiza sale Marasam poga besai Swiss Ukraine kadai gu deputy prime minister Stephanie Sanya na pe bodadu anui civilian matu retuz bamamgena tu kan ro behige Russia spy na kuhumena limangza pokpa maro kapwangza pokena kapset ni leiza sale zaina pak chumpe tuza Pope Francis kadai pre peming madaige anui Christian Russia ke pepetu ze bampe zai tinku pune saze pana Ukraine namdi capital Kiev ke debate te running za la lei za sale zaina Pope Francis kadai pre peming madage anui Christian Russia ke body pe zai tinku pe de pune saze Russia kadai na Ukraine kadai suit se gugut se na karya changbe reitu ze bambe ze pathomak lei zai kangkui be lei za sale anui hai menane chigara ilei aipo video ze Ukrainian kadai gu namdi Kiev capital city ke Russia spy ne Ukraine kadai suit sa gugut se rengilu bachange Russia spy go remro regri divrame tensia khamni be me Ukrainian spy na kapka ve video delei World Health Organization WHO kadai pre peming madaiga anui zemna mipumsak ibet duge ning tinggeuze rehime bogu sampo mina rangaize nai kake coronavirus pejet kachambe United Kingdom ge paraize la leize kachule World Health Organization WHO na saza apo COVID-19 rid pejet kachambe za Omicron variant hunedu lu kroria za apo COVID-19 rid nai kaket pepeze minahang ketagine minahang ketage lasin tewile za salei anui haim nane chigaira ile nai kakena COVID-19 rarit pejet kachambe chipet peje pezine XE variant kacheu kulei zai apo COVID-19 rarit kachibeze COVID-19 rarit peraibe peunai Omicron variant rose hararit kachibelei zai United Kingdom ge na korea changba apo XE variant ne raze bam komina high stroke himrosna raze la leize United Kingdom Health Security Agency na salei zaina rehe gulam nai hararit gulam ge machi ke memena saze anui mi hai mena milung harura la lei pelam ana COVID-19 rarit pejet kachambe punuine pepe chalale imezi ze XD XE XF zai ime COVID-19 variant ze prenchi ka sanglei ze machi ke memena sale danai kram ke ze ke drima ge anui North East states Arunachal Pradesh Tirap district sasak loge Indian Army India spy mena anui civilian public me mina hangna panai zine nokfia wangdam tingkum kai te set nai ramwang wangsu tingkum ka ki chumpe ngeu ki gena ka te lu ze wangbe hige Indian Army India spy
na gimina ka mobile za saling Marasam pogabisai suiza aime anui civilian mina hangna tu Assam Medical College na hospital Dibrugarh ke army na regi ge pungwanga dele zai Assam Medical College na hospital go superintendent Dr. Prasanta Dihingya na Marasam pogameta ge ranglia gai za aime mina hangna du Indian army na kap hazam ge be mina hang ke tu ze boga ka pile za mina hang ke tu ze pe pige ka pile ze sale zai na Indian army India spy na kap hazam ge be mina hang na ze panai buipe ga ze ngyang ge na te zabam ko mina hang na le ze ka chele Manipur State Ukhrul District Chingzaroi Kloi ge Danaik Ramkyo Zeket Rimai ge Ascetic Water Buffalo Ngo Pui Sarok Palam Bedo Chimak pe Rarit kene Ndraza Chai Dilei ze sale Marasam Pogabisai Suiza Palam Bedo Chimak pe Rarit kene Ngo Pui Sarok Chai Dilei nai Ngo Rame Misonga ze Apo Rarit kene Ndraza Chai Ragum ze Lalei ze sale Anui hai Minane Chigai Ra Ile Apo Ngo Rame Rarit ne Nrapatak se Ngo Rame Panui Neu Zai Panui Lei Chang Fui ze Ngo Rame Panui Tak Temu Lei ze sale Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath saze penuina hanai kum tingkum chang na jang kai kana ge Uttar Pradesh state ke government ke chibe puwang re belui gumze pugu government ke chibe na tingna mi pui ha ke chang ga pege police personnel mina changkrusi medu recruitment mina ke chibe bawro ge lugut pe tegu leize sale Uttar Pradesh ku Chief Minister Yogi Adityanath danaik ramkyo je ke rima ge saze pane police pai mina ke chibe bawro ge lugut pe hangje ge recruitment ra hang body pe du recruitment hange dakur hang rangai ne lei je sale zinai kram ke je kana kam ma ge Pakistan gdei gu Prime Minister Imran Khan na Pakistan gdei ge bam lei ne du national wide protest rahang cham gai delei Palam ana na mai kram ke je gu chum tak mai ge Pakistan gu parliament Pakistan gdei gu body pe mera ma wang roza sam ka ki bki ge naka Pakistan gdei gu Prime Minister te zapam pe Imran Khan nai pogu government Pakistan Tehreek e Insaf Party du no confident motion government pungam bui meibe chogu party na Pakistan ge government pungra meibe ki helit pe pira be so ge delei ai gena na mai gu Marasam news ka loi ge delei pi guys an kingani malai du to delei